talo whātui lau whaafunga le nei tūla o le aswhareile, alo maia o nisini o tātou reporti o mwhaina tu whātasia lau Radio Samoa, a walo whaafunga anga. Ua whaamanino mai le minsta o whaalavlave tutupu whaafua sei, mau au nanga, tau la veai, Mark Mitchell, I le ono te tele ai o a fianga e whitai iai ma le atunuu, I le o mai o le awha o vaianu. I reporti ma le Radio New Zealand po o le leiti o whaava maloa New Zealand, o lo li potia mai ele wha asolo ngaluenga mata I tu, I matangi malolosi, mo le aso tōna I se ia pa ia atu le aso ngafua, ai moti munga mamafa mai le aso tōna I, anga ia atu I le aso sa mo North Island. Na whailo fo ele wa ai tau le te le lavo le avanoa e lato te tuina mai I tua o whautuanga ma lapta inga, o winga lo wao le tau, a o anga I mai pea wha maunga mau tutu, e tu sai ma winga o le tau wha pea le wha o vaianu. Wha manino mai e Heather Keats o le wa ai tau, e whai lava sina onga o a fianga o le a mawai le wha tu o New Zealand, po le North Island, ma ele ai se vai panoa o le wha tu o le a wha sauina. I li poti o whamauina ai e le Earth Sciences New Zealand, e silia ma le 2 milimita le suava I timu, ua valo ia o le apa mo le isi se fulu valuanga I atu I le 25 tu la, I nisio no fuanga. Ta ua I nai tu malo na a fia mua tu langa lolo wao le tau le amatanga o le nei tau sanga, ua amata o na tāpina pena, mo leo o mai o le nei matangi tele, o le mea matautia, o le mawai o se mapusanga, o ia I tu malo mai puapuanga o a afianga o whaalavlave whaalnatura. Mai le tuina mai ai o whautuanga ma lapta inga o leo o whautua ina ai e sui o whaalavlave tutupu whaafua sei po emergency services, ina ia tā pena tangata I le ono motu sia ai o le letise, ia whawhanga ia tumu le lei maa o telefoni whiaveai, ma vaenga tā ua e moomia a o lei motu sia mai le letise. Ia iai se leiti o e alu le maa peola I malu si anga whaafawina po le solar power, po o le iai foi o se leiti o le taavale, ina ia maua uma whaamtalanga o tūlanga o iai le awha. Ia mauti noa o iai se nofuanga e mapu atu iai, pe a moomia o naanga I ese mai o lato fale. Ia sauni ato mo le taimeo o atuai whautuanga o le anga I ese, e peo ni ofu mango, o whala awe moomia le tangata, o mea aitau mawha mawhangu vai, ma ia awane ingalo pepa aloa ia, masili o nao ngā, e peo na iai tusi folau maisi. Inisio tala, e o atu le tolu wafe lita le te le o le swau o le tiso, na ngao ia mai I se tasio pisinisi, I rangi TK I Martin, I reporti ma le liti o whawa malo New Zealand, o lo so I nai e leo lea mata upu, whamawina na tūlai mai le nei ngā yoinga, I le waweao la solu o le nei vai aso, pe tusa lea ma le 20 minute te aile I tūlai wha, anga I anto le toe se 10 minute I le 5 I le tai au. Whaalia na longo ina atu le ofiso leo I le mata upu po le tūlai valu, ma na whailoa ai le a fia ai o se no whanga o lo teu malu aiswa au, I ngā yoinga ni au ngā oi. Whamanino le sui o leo Sergeant Wayne Sandbrook, e to aluani a li ina nga I atu I le no whanga, I se loli lanu pae, o iai se vaenga ma whai o na utu ai I to tonu swa au, po se vaenga wata o le fuel trailer I le ngangana Peritania, whaapea foi ka lone e utu umai le swa au I to tonu. Ta ue reporti le te leo a fianga wa iai nei le pisinisi, ta luai le te leo le swau o le tiso ua ngao ia. Whamauina le tau mawhai ai o e o lo a fia I le mta upu, e whaatino ngai o inga ina ia pupuni ai lātou mai le mawe leo. Ai o whailoe le au nanga, lo lātou ngā lulue malo se sa ili whaamaumaunga. E sa ili whaamaumaunga tu sai mai la ua o lo a fia I le ne mta upu. Watu ina tu fo I tua leo se talo sanga I tangata lautele. Mo se fesosoani e sa ili I tu o lo iai loli na whaonga ina I lea ngai o inga sotu la fono. I tala mulmuli e to awhani tala vau na tau fia leo I le tai au le aso tofi. I se mata upu na tula I mai I whaitu o Miramar I Wellingtone. Whamawina na wala awane leo mo se fesosoani se tasio whaleo loa I tau Hinu Road po le se 10 minute te aile tulai lua le vaveao. Ina ua lipati atu le tele o whaailoilo ua whaalongoina. Po vaenga wata o alarms I lea taimi o le vaveao. Ta ua na whaonga e ia talavou se taavale e so ai le whaleo loa ua awhi nei.
Ma i leo o atu ai o leo le no whanga, ua ta ele whai to ati o ato le pito i lumo le whale o loa, ma ua na o le ta avale o iai i lea no whanga, ua sosola ese talavou na whaatino ina le son ngātu la fono. Ai ui i ngai o inga e sosola ese ai ia talavou na maua atu lava e ta i whau sosongi, i le itu ma le no whanga na la lafi ai, e le mamau atu lava ma le whale o loa na o lato whalenga ina ma ngā o ia. Na maua e leo le tele o ava maalosi na ngā o ia mai le whale o loa, wha ape ai fo i ma se ta avalinga oi. Wha alia le anganga fia le ta i leo asiasi. Wellington Commander Inspector Dean Sylvester i le mawhai e ona whaatino le lato ngā luenga, ma le vave maua foi o i lato nei. I se fulu ono tau sanga o le tasi o talavou, e to o lua i la ua e ta i se fulu fitu tau sanga le mātutua, ma le isi e se fulu iwa tau sanga lona matua. Na tutu lai uma i lato i lumol whaamsinonga whaitu malo Wellington e, ma o lo tatala ne itua e ta lia ai le vala awina o le lato mta upu, i se taimi o le nei masina. O tatou reporti na mwhaina tu wha te CLO Radio Samoa mo le nei tu la o le aso, wha awhetai wha afonga mai, tau wha soifua.